Sufficient time to live on this earth. Lord God, as we have come into this place of rest for His body, Lord, we ask you to bless this place so that He may be able, so that we may be able to bury His body in this place, and may His soul be in this place. We ask you, Lord, to bless Him and your soul and be in this place. Amen. Bacina sagyuda sakpan makasu Cina cingi selam tinggi cari kota cingambo harus nagro karam kuci watak tacurang kuatku. Amen. Ini sabisi tangsit na nikani sabisi uacun. November 3 tarik 2024 ro Nazareth Hospital ro ka check up ko khana mga ha. Kemang kwano iko dok tarik arusni tarik November ro biopsy ba test ka na dito admit ka aha. Kemang chet tarik November ro ko discharge ka aha. Cicet tarik November ro report ko mana ha dikatakan iko advance throat cancer ini dokter ang akan na ha. Nazareth ni dokter ang ko evidence China refer ka hachim. Hindi ba nabata sana ni ba second opinion na chingabi ko 21st November 2024 ro Health City Hospital Guwahati chi mga ha. Wachi ba dokter ang absent sabi si pun maingan ni abangan. Kemang admit kana macam di ba baba ko jaha aro dokchi di ba belaha. Piang rangsit na mandikan ni ganun oxygen ko na macam. Loko dongeng sinag na oxygen ko rai na ha. Di ba ini seharap long ruwa. Kemang ko nga November 2024 Father Lawrence Parish Priest from Crush Long Aro Tiljani Dilgaparang Paksa Sagaparang lang po nungani ko unahan. Ligamang ni December 2024 Taksit na mag-ijak sa lungaha Aro biin ibang ibang green ko ni Shibok Plani gaman Iko china emergency Shillong Care Hospital chi mga ha. Unon biko emergency o ichirmange pina tracheostomy tube chiko na manuge praksis na matkapat tube ko tekaha. Tekemang biya salbonga umusan na ko manaha. Namdapa tekemang namdapa sana kata baba ko City Hospital chiko hationa super carefully dokter ang refer kataha. Radiation aro chemotherapy ko rana memang. Dak emang 7 December 2024 ro emergency department health CTO ko admit kataya ha. Dak emang ko ni tarik pulis ko tarik ko na ICU dong ha. Dak emang bewal nam khalani guman chicken tarik ko ni chikini tarik ko na biko private cabin na ship ka ha. One, chiki tham tarik ko de biko nam khalani guman discharge ka aha radiation aro kimbuko outpatient na kira na aganahan. Uno bias hal ku mancha de
Kushiyong yapsan. Chumang dongkai mang kibo radiation po rahatchen. Di ba? Kung tam December ro friendship up. Sigini minute school sit naman dito mang emergency cheer mang na nang salita. Awat habi ko second time na ginagapan namin ko ICU dong kaya ha. Imo radiation po ay mang usik chini chapna tabi amat jahan jika biko 5 kita sa chapna unachin. Mulai 27 December ro iko na kalani man private apprenticeship kaya ha. Iwas orang mo mga sandong kay nambay na hachin dia. Di ba? Oxygen beri dong na macam ni man oxygen dependent ani nang hospital on do na yachin. Rasong di man 3 tarik Januari 2024 ro baba tiap basa ko tiri ang ha 25. 2025 ko tiri ang ha ang ning thap na baba ni kam ko thap Riyang ju changkale wati chiko 3 tarik Januari 2025 somon chet bachi minute supri gatham to mauni tapu taksara baba funeral service ko chalai dalgapa ba funeral service ni chairman ni musatang Sri Brenius and Marakwanga Mthela namneka ya diptiksa sumaina ya condolence message ko ba dukung pani kata ko misal mengeni anak soko nanina ya agak sakuatir yang pa ang ni kulik saksa bang ni classmate saksa pagidin mri sangma ni nuk ni manterang bereaved family ni gemek member ang mungsong dew ni jika ba samila pimarak aru ni dedrang sak doktorang dongan yang sengaja aru saksa nurse pa dongan samila bimung pati samila ni zaman ni bimurang ko ya cengcok ana somi maksap cocok bimurang ko sina ndaki ya agar sakuati di anggap ni obeti pa mama chang ani mama baren aru uni mama baren ni mande mama mani aru ni ke mosa cima jen daw agar sakuati ang pani jongsari kang pa dai dengkang tang songoni ya songoni nuksul sungsul ni mandirang mahari madrang bungsul dimri mahari aru pantra mahari ni mahari ni mandirang sokpa barang aru cela aru sambau ni sokpa pelak pengrang skang banga ang ni katung gemukci ang ni deepest sincere condolences ko ya bereaved family ni enokdang ni mandirang nanga haraka beberarang ni ya condolence ko na simang ang ni aru chini ya no tombag pa chini dukung pani ko ba chini condolence ko na simang ra chaken ni ya le gidin mi sangma ni agak sakwatang ani kubur ko chinga anga mijal meni mangmang ang ni jongpa saksa Sri Aloysius ni pun atau ni kuang anga kendaha ya ranggetek dini siani kubur ko mana cina belum shocking belum dukni aru beber agijani engkela main anga uni sah kuang sai dong ko benar jacem aru wa mijal mamang angas kang anga retire nga July jauh biar March jauh
Tendagim na nga personally grongani dongjan kiba ching kobor anga ching kobor ab yeta ning kakahana nimna. Tendagim na bini siani kobor ko kenaung nga belum jago kaha. Main nga biko nekeka timar ni mosa timar ni bisa ni biar kau nga absana langsung absan charma absana golpo no dar danggu ba macam ni former speaker minister ko udona singa yan absan sakri sakmo no asongi detik sa res kai singa unon absan ko micha micai cuma waktu no tunggu udona nagim na singa bibir ana mantuja mai taki mijang mang minimum ni pa mali am senga belakang kwa healthy nga upo nekacen ni berangkat ndak ke opos tongi aku saku amcinku loktan ni mandirangku watir yang ken pa ko amcin mamu solo chinga mamu solo pa amcin mamu solo jumang so jacen ni bayang mati janggai tangani aku saku ongrong bewal aru dukung pat pa asen yanunga anga ya semuanya detik sa sini absan Korea ni soberang ko gisgat na skenga maina bidin sangma ang ni classmate nga singan mausin ram haris ko kuli daldalo skang pa batch ni student ang bongwacem berca cisku sok sini dok belsiu nga biar kelas 2 Mosa Benedict Ajun dia kelas 2 anga kelas 3 cem andi ba bisong sakon ni der chachisku jadok ni gisepon belsi maksud na sekarang bisong kelas 3 na radua lagi wan cingan absan uno di kelas 3 na san doaya lagi na cingan absan classmate ungacem ya sakwati ri anggap pa pagidin sangma Benedict Ajim aru anga kelas 3 oni kelas 6 ona nda kercha chisku sotsini sku chinga kelas 6 ko maksute dabate sakataman chinga chinku vocation camp chi watata seminario poraina nemna nda ke chinga jasana training attend kai seminario poraina ba chingko chinga select ko manaha echa chisku soche belsio ndage chinga yan absan class on class 7 oni class 10 on absan matrix on kenteng absan poraya ndi ba angir peng gidin de wan matrix ni jamano dia bede ungkate apalu porai start continue karena dia continue karena gungjani gemen dia angkang apalu ungkate ungjaman di biba tentang porai gartuk cengade unon seminaron dongke unon continue uka di badi te bersini jamano biko kena bede MPRO kamak naha wandaken uni jamano kam mana ni jamano dia family ko berahakon das singa golok mai belsio biar kaacem bini itias ko akan mengungun kita wan website cisku website toko nagimna bini noktang ni mandir ko maskang ni we mama baren ni bisaw ni ko saksar ani no samila ko ani cinga zamano ya nagimna Didin antang bang ni classmate, cakapangna repeng, rules repeng watson. Aru wanda ke uni jikupa, aru family ra ani zaman obat cenga, cingni friendship ko cingni repeng wani ko cenga dontongja. And then bang mama baren ni family ba ang long close, cingni family baksa close. Aru mosa timar mang ba cenga pati belsi komiong ba cingni pangnan repeng. Ndake ya gidin ni family oni mama mani ni family ni memberang
ang baksarong angni mago pagbani lokal ni member ang baksa beblung terus nga ndake bahasa ko barang cinga ang biadi kam bini porai metung cinga de porai ko continue kai ko kam mantuja ndake wa somai rang ba cinga cingko oka matunga NPR kuataro golfling uciba cinga bahasa ko beri ange wan apsana sungai cinga mirang ko cai angni peng sekarang ko mangi cinga uciba ri angrunga ha jidin rini jengrot ni ning tapramo ning takna manene na cing una biang kunarun bagen napsan semuyon ang cing dongrkeng gepa ni jekpa ru degepa aru ini mama gepa aru kepen member ang depan cing isolo bina mai doko dia jrum begepa ya tal biar duko celcak na kata wa mana cuma pelpo ongen ya musim gitu akan deh satai ya agar sakwa yang bang sini penggidian marak di janggi jengdok di pemau Cina pelakon Nano kasadongo
Go.